ke Balang Katholik Divine Mercy Manai ke Pynhap Parish St. Joseph's Nong Thliu ke Pynhap perdano e kejing rakhi e kejing dap inyok sans nem ni ke Platinum Jubilee celebration ke Balang Shnong ha ke khat artarik benai basaw arajar arpundri Hakani kasni las dang da kamas pakhuj ha performance step ha ka ba Father Albert Lingkhoi Parish Priest ula longkong san haringkat kejing dan lang u Reverend Father Severin Lingdo Assistant Parish Priest ke Parish Nong Thliu u Menteri Sarkar Jela u Ba Met Ba Lingdo u bolongru u MLA ke Mairang u Saudar Shnong Manai kirang ba Balang kitemen basan ke Balang Presbyterian Hagapojan mit lapin buat sakajing mani sakramen bat kajing yalap da Father Severin Lingdo bat lapin buat bat sakajing lekmen Jubilee ya kebalai shimenta de ki Balang dong beper jong kani ke Balang Shnong Hagani kesngi lapin sa enam shu ya kani ke Balang Shnong hagabalai yo ben kirku ya ke Grotto Maria Balashna de seng samla ke Balang Shnong lingba kajing no senyang ki para bengej bat be eid pethon Umju akan kesngi la saki ya kajing yo pedang communion ki kanarit hadu at kandai ngut Kapor Pladino yu badala kamon snubha ula pediang ya kejing sha shitom ula shim yukpu bada kabaingu yame ula kedia yu badula ay lagi senran uong to shim bato bam nakande phi baro namar kande kolong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong phi